Ote fio for lo fa lo fa tu ye male martelo so ta tu lo pe na mai mo mai so se ta fio le dei la lo langi ai mai se ye Samoa nei bo fo le ya ga no ai tu na tu lo tu tongo me ta pe na tu ku tongo lo ko no Samoa nei de nei ba ya so I lungo le tu male unanga nei lo Samoa Entertainment TV e mo mo tu ta tu tala o le nei ba ngale ta ya o le o sa no le ta yo le malo tu tongo le mo te fono le parlemene le fio me Naomi Matafa e tu sai male tu langa e pe ona tele ai malanga langa fina ngalo e tu sai male mata upu I format e pe ona sila fio le wa fa pena ona fa la wi lo le mau atu ele associa mai se fo ya tu langa pe ona sa no el presidente le tu langa fa tino le ele socio format e ngalo dua na vanui tu la ya mai ale vanui tu la io ona fa pena le ona tu muli le ma fai ona toi fai ngā ruenga se fō mai tu tono whala mai SS tu tono lo Samoa ia a toa ai ma fai unga le vai yaso o weekend se vanga na ni mai po ni ngase ti ngā ina o se tūlanga na tele langona ma fina ngalo fo i o le tu una wha ali ai ona le tūlanga popole e pe ona sa noa nisi ma wha ali o la tu manatu ma lanto fina ngalo I lunga o benga ta wha ilangi pe a fai ai de ai ni fo mai va penao na ngā lulue o se tūlanga la matia lea o le soifua le malo le tunu I la ndolo va penao na auto va am su fa ya tu so se ma ngase SS tu tomo Samoa I le sa no ngale te le malo le fionga sa va pito na ia sa no ai le fa mate le wal fa ma dia ina ea tūlanga pe o na I fo mai I niso fa mianga o fa penao na tu ina tu ele malo e ala lele tu ina tu o la tu tongi ma overtime ia ai mai se o niso fa mianga o fa pena na tu ina tu ya no ma se fa ititia na fa mana tu le fio ma te tai le malo fa tu la ngana pe ona yai ia le Pacifica le lo fa pena na nu meramo mu ai le malo fiti I tu langa tu tongi ai mai se ona lo na tu ai there o Samoa na fa manino ko le sound nga le te tai le malo o Samoa o se atu no lo fa pena ona tau fa so lo na te mau ainga ia ta ua ma ia sau noa tiane o lo tama whai lawa I le mea si le ngatai ina ia whapena o na tuina tu ma wha so atu whamanianga I le asosi e tu sai ma le lato to la au e le tai au nei na si ai e le tau sui o lau telefou ia le tulanga I peo na ira mauta ngase mtou tua na mo le mawina ai le whaatu mulia o le matelo le atu noo I la tolo whapena na to wa atu e sa ile ki so soani ma suru whai atu I ngase Toma mauta o tu mato tua lena mo le mawinai sa fa pena la bona fa tino le au nanga adi me tamai ta I tau si soifua po fo mai e ala lo foi na tu o ngā ruenga so soni mo ia ma le mago le atu sa mo le mawina lunga o pena ta fa ilangi e le sa noanga se tasi fo o suisinia e mai sa le presidente le ftoia nga ia le fo mai e fa tino o la tu jute e wi lava ina fa pena ona ta oto se la pe ma sia la fua sa la to manate fa tino ina na le malu tu la ngalu do e pite ya o le o ta falo la to la ngona po la to fina ngalo ma se la to ngalu nga lango e fa pena ona so o pe nga tu nga tu tua yo fui na tu pa ia mo le manu le tu o lo fa pena la ona to fa o wina nga wenga po pito la au ari mi tama ta I fo ma ko ta so fua e ala ile ta dia to le manu le tu lo fa pena ona su fa mai mo ta nga se ile a punto fanga na fanga e Kala male mtanga wenga leo o ba yaso se pa ya tu nei sa fa pena ona fa ta ta ia ia sa raid ko so fa I ngal mtanga wenga anga ida fi onga mo le sa fa pena ona sa no ia I se fa tata noanga male komisina mtanga wenga leo le fionga awa pa au longo tino Filipo le na sa no ai au pa au e to lima nisi sa fa pena na ta fi mai le on so fainga pe te yane sa fa pena ona to te tala tu tu pe release tu le to no se ia banga na ai le to luo lo fa pena na ta fi I la lo matanga wenga le te nei sa no pa o le tasio ila o ia le o le pule o le ba nga tu stus o le manager audit ale fa tonga fa putunga tu pe mana I manuia Samoa po lupi fa le lo fa pena na ta fi nei Ibile o se fa inga sa fa pena na fa nga so nei o le so sfulo le masin o ni lai por masin le nei o ta tu am talia o le tu la ila o i lumo fa msnonga e tali o la o mo yanga sa no manino o pa o mo lia la o nei e ala ile u dia ina o wala au fa sa ina por aisa u dia ina
o le meo le fua po le skea umiaina o mo paipa po le utenso a toa ai ma le umiaina o ni pulfana e le whaatangaina i to tono o lo tātou tunu sa ia nisi o tino i tupe tilia ma le lima afe tā lasa ka pena o na o ina mai matu au mai e le mtanga duenga i lea so whainga a toa i manisio a seta po nisio me whai tino so ta inga tele pāmi whaona po nei sa whapena na au mai e mtau fio ma mtanga duenga leo leo mo la to sai dinga e manino mai ai o le aso sfulu o le masina le nei o lai o le atu la i la ua i lupa whakasino e tani o la o mo yanga o le tae o nei le sa whapena na whaatino i nai se solo umilau o se solo tele a sui SM o le kalesia le nei o le worship center e amata lia ele lato whanotanga o wha tau teia mo le tasi le yaso e peo na silifio le kalesia le nei sa whapena o na teita ia e le apostolo le sunga vidiangu mafo e piti yane le whamana waina le atua ana ngā duenga e le mamao tele atu ala so e peo na moli mawina ai le solo tele le sa whapena na whaatanu wina nei le tae ao lea ua whapena na fili ai se tasu sunga i whawhiangainga mai Australia e Melbourne na te teita ia le kalesia le sunga pasta to'o o ia leo whapena na fili e suitu langa le apostolo sunga vidiangu mafo e i le teita ina o le nei e kalesia le tele atunu ese pio nei New Zealand, Australia, Amerika, Afrika, ma le tele atunu o lo whapena na malanga mai ai sui e kalesia leo lo whapena o na mafuta mo le tasi le yaso ina o fisilingia se tasi fo'i o sunga i whawhiangainga na ia sao no ai o le awa noa ta uala nei e whaasoa i ai ma ke tuwha i le upo ne antua ina ia whapena na sao ni ai tangata e kalesia mo le fina ngalo le atua tasi le yaso lo whapena o na whiangai ai le kalesia ma le lanto whamtanga leo lo whapena o na mori mawina le tumutumu ma a waifa atasi le lanto malu le na whapena na whapaia ma whausia i se tau e tusalo na o whai e ua se fulu miliona tāla i tato tau iai pe tāpua inga o lo whapena whai o na whanga solo ia le whanatanga le kalesia mertisi whanga i whale ula le peo na moni mawina i fua le toa tele o suita o lo whapena na malanga mai atunu o mao e awai mai i le whanatanga le e kalesia ole te fono o le vaenga wha po whai le whatutua le atua Samoa o tasi o ia whoki o le minister o whatu anga whainga whaiva le whionga la uli la watea po la taivao forces me i lunga le pokalaka soa le pula le whakasa TV dua le whamanino le tūlanga e pei o na moli mawina ai le whaungia ina o le toa tele mai se o la whai businessi e pei o na imalanga tu sao mai saina lea sa whapena o na awhia mtatu nu sau no manino le whionga la uli i le taunu uai o whainga malanga ni alwa lele o loo whapena ona te le se tupe sa whapena ona tutongi le tangata e toa tasi e whapena ona land ai ma toa ai taunu ilo tātou malaiwa le mauru whale i tono Samoa e whaitau se lau wafe mona tupu le tupe sa whapena ona maua ele vaenga le pūlenga o le malaiwa le po le Samoa Airport Authority e tusai ma le malanga sa whapena whai ona moli mawina le wha manu ia ina ai lea o lau whai business e peo na i lau whai pasi lau whai whale ainga whale tali malo ai mai soi la to e whapena ona iai poloka filima ke tima so se vaenga e pe ona fea nei au malanga i se mori mau fo i sa whapena ona fesilingia sa whapena fo ona fea e nei fo i au malanga o turisi malanga tu sao mai saina ia le lo fonga i piola leo lo whapena ona longo alo la to mai ta ele po le mai whapena ona whamalu ai so se tasi le whapena ona tutongi whaungi nai fo i le vaenga e le ngata fo i lea sa whapena ona vai ina nei au malanga i malu e se fumale limba le sa whapena ona whaatasi mata po i atu waitu risi le nei e a wheta la sa whapena ona tuina atu le malu tasi lima se lau o le te utusi na sa whapena ona tuina atu mo whawhianga ima ma le lima se lau sa whapena ona tuina atu mo le kalesia ua manino le saunanga la na fionga le tatai o le vaenga whai le nei o whatu tue le atua sa mo taso le sa tau la mua i le whaatino unga ma le au maingo nei malanga le whauri ei na ai o le totelo le atunuhu e tu sai ma malanga tu sao mai saina e le ona tia pe ona silafia le paia ma le malu le tatu nui tono le whamtanga le malu le palemene le ua sau no manino le tai o le malo le whaamuta i lea o fisota inga e pe ona fisota i ai le mtanga luengo turisi Samoa Tourism Authority ma le company o whaingo ina tono focus sa lato whai pa anga le whaalau do ina atu le o Samoa i atu nuhu Asia meisi o saina o whaapena ona whaamuta ia le lato fisota inga po le lato tanga
Polo Fabenao cha Otootoga mo fontanga pale mele talo nai ya le vai ngon chau na fa minister lo fiong te cha ma lo pita ya ne o le o manilo bang la pe o Fabenao sau no manilo e sunga te fono le fiong al minister e fa pula ma fa ma lama nisio bang le sa Fabenao fa mi ai cho chelo cha tu no ai mai se lo fa business e pe ona malanga mai ai malanga nei sai mai tu tong o cha tu no o le wa sa no ia le fionga tu le pasai le madia le ngoi o le sa ave ma pale bio sa mo tu sanga tele le tsawo ile ona fa ma va lo pisi sit o le matanga bengo so fo ma lo loina lana fionga ai ono Dr. Alec Broma ise fedo inga ma tu stala na sa no ai le fionga tu le pasai le madia le ngoi e tu sai ma le fa silanga po le fa sala mo le sa pa pena ona sai dia ele ofisi sile matanga bengo so fo ma lo loina le leto no faile ona fa tino ina o nisio o nanga ile maunta o tu fale mai mato tua ai fa pena ona se e atu I fale mai private o fale mai tu maoti taito tasi tua e fa tino ina le o nanga mo se tau e lima se fulu tala sau no tu le pa o le sau noanga o fa tino ina o le fa salanga na faia I lungo se tu langa e manatu ma ile atu no ele mo se ava no e fasilingi ai na fionga le ofisi sili le fionga ai ono Dr. Alec Broma I sona fina ngalo e tu sai malea tulanga te yane na sao no madino ya tula e pasai le malinga no malia le ngoi wa te tau le ofisi sili ona fa ma vai mai lon to finga e tu sai malea fo fuanga na ia sai dia I tu tonu fo le parlemene I le mata aku sa pa penana tanga fia I fina ngalo le ofisuia fai pule le na sao no I fo ile minister se fu maloloina ba la si to manga te fito sele e au no ma sona silafia I lea fa sala lauma e le o sai dia sta o fa penana fai lo ele pulenga o le fa putunga tupe lu mana I manuia o Samoa le luki fa ma le felo inga matu stala I le sona nafi le na sa no ai le tamaitai minister le fionga muripola ana rosa murio e fa pula ni so ba nga be ona tuina mai ni so fa mianga o sui fai sa fa uma o le atu e ono te si maritonu pasene no whapenana tuina mai I tu tono sa whanga se tangata whainga renga e a ngai atu ai le tangata lava ia e whaatino lana nonga tupe e tala mai ai lea whaamianga e pe ona silafia e masani tau sanga te jasi lea whaamianga e au ina mai ma ngai atu ai le sui whai sa whanga e tala mai e au noa ma le whaatino ina se nonga tupe I te yane I le sau nanga le fionga le minister nafi Leona flau no ai le fionga tamaitai minister wa yai fo ilona swinga ai I le lama fedo inga na sa no ai le te fono o le fo I committee fa fo e fionga ya pa li pa no moala ne ia sa no ai o lo taimini nei ia o lo yai ni sio pe suya inga o no nisi fo ya tu langa sa fa pena ona tilo ma ba apa ai ma yai le committee fa fo e leo mawhai ona whaalawi lo e sunga wha ni I poa ia swinga mai ia tamu whainga e pei ona atangia mai lona tamu whai ma lea swinga o whapena na tuina mai lea whamnianga I sui whai sa whanga e a ngai mai ai e toino no watu e pei ona silafia o lea whai sa whapena na awai e fhoi ia le fionga le malu o ia o whapena na whitwhiria matofia ina e ka peneta e a bea ma ofisi sili o lea whaala putonga I le whitwhiria ai o le fionga le malu ua whapena ona sui tūlanga e fionga pauli le sa ia tau avea mai lea whaaputonga I le ono tausanga e tolu tausanga konkorati ua whapena ona tui nātua kāpeneta fionga ele malu na te teita ia ai le whaaputonga tupe mana I manuia o Samoa ma le tātou tala muli e peona ia le neiva yaso o tonga vena tutupu o lewa sa no manino le ofisa sidi o kampaniva alele Samoa fionga fa o fatutielu o ia o le sui o ia o le ofisa sili o le company pa la tuno oles Samoa Airways ile tulanga fa le tonu e pe ona yai ia nisi o ba e ngole ba le talo Samoa Airways e pe ona moli mo vina fa la ngai no pa se tulo ile tulanga pa patto le mala le e ini so ba e nga sa ba pe na sa no ile suma fatu pa o fatutielu e ono si tia ile au nanga o le tongu mala nga inga le tulu ona o le tele o nga benga lo fa pe na o fa tinoina sa no fa wo ile table nei o le wo fa nga ina ia aba nga pe o le kilipa ina droida fenga benga fa le olo male au fenga benga fa ngari o fa pe na fo I ona fa tinoina ia
la to officer ma la to foi ba nga ya ona to o range to no fanga di ma le ba le fanga di e pe na ye le video telephone o mo di mai si ba nga o mai pe na i fa le lo ka pe na fa mai le fa venga o le si tu langa na fa di e fa o le tu la mai le o se fa le tono e ma fa ye ona le ba le nei i fanga di a nga i fa le lo mo le fa ti no i no nga te ma fa le ya a to ai ma le ma fa yo na tu la le ele se fa a pe a o ina tawa fiafi ona e fai si po sa e ni so vai ngai pe ona sa no i fa o le titi sa tawa le lo ka pe na na ya i le a onga o le malai vai va se le onga ko li Samoa a toi ma ni so po mo ni ma la o ti tele ya tafa o le mana va le fanga di ma le pu o le awala fa pe na na tu la le le ba o tu i o lo fa pe na ona tu ngalu ya i se ngo pai la te le na la tu fa so ma fa i lo e le sunga fa bo sa no fa wo o tu ina tu le se la tu fa tuanga po si talu sanga le pulenga o va o le malai va le Samoa Airport Authority ina ia sile tu to o va e nga ia o no fa le ya mo fe malanga inga le tu sa no manino le ofisili e tusa o na o se lua se futa la Amerika ma fa ona fa popo i si tanga ma tongi o ia va e nga umo lo fe malanga ina tu no ia po le a ton fo yo le se 40% o se fa popo ngai tu ina tu i tongi fe malanga inga no le o mai te mili nei ia tu danga e pe ona ta on ton tuai se fa tuanga e pe on tu ina to lo sili fionga fa wo o te yane o le o sa no marino fa wo o te mili nei o lo pa pe na lava ona fa wau fa nga malanga i te tono fa nga di se ia banga na wo ile fiafi ona fa pe na le ona fa wau atu le malava le fa le olo le fa ti no ino fe malanga inga na tu ia o se fa ponga na mo to tongo ta tu tala mena tutupu le nei va ya so Samoa nei tu ina tu dunga le tu ma le nanga nei la Samoa entertainment la to o nei Ganasavea manu te le ina manvia vai ungo le nei va ya so soifua